Makhomba mani omhlaba siyakhulekela sihlahla semdlebe yakhulekela fulathela zembheki ungiqhubha badla mata mhlophe aseDubai kundaba zokhahlaba. Lotholakala enombolweni lethi 76 18 30 35. Namhla ngidawucela ukukhuluma ngezinduku letinzathu. Ngikhulume ngeSetfwalo, ngikhulume ngesigubhu, ngikhulume ngelibaso lemidonso yebhizinisi noma ngabe ibhizinisi lencane noma ibhizinisi lenkulu. Uma sikujubelelana saselentolena sesiyayakha siyayisika uyayishunqisa ubilise emanti ukhulume ukuthi la ekhaya ngidla impuphu angidli ngidle emanti upheke wena umlilo uthi ngilakhaya ngidle emanti angidli lutho ngiqele amabhizinisi abantu bangene. Kumbe usebenza noma ngangibhizinisi lencane noma ngabe ngibhizinisi yani. Kunana nguthi nangu ushuthile umthi nangu usafuna ukugaya nje nangu umuthi nangu bashuthile nangu. Funa siugaya lophinisilwe sathi sina sihlanganise kahle sagala sesishunqisa lento lena abantu bathi sebayangena ebhizinisini yakho sekuhamba kahle. Lonke lihlobo lebhizinisi lamanqane nalamakhulu. Kunanasi isigubhu lesigubhu lesi nangabe udlala ibhola nangabe unamabhizinisi imoto amakhondama ama-truck ona etitolo insango ngifike nguhlanganisa nalesigubhu senaliphondo nalibhodlana ibhodla leli ngikhuluma nemuntu lothi yena uhanjele intombi yakho noma i-out yakho noma ngumfati wakhe ngikwazi ukuthi ngimbisele abuye la ngeke ngize nguvete Setfwalo usinabe ufuna ukuthwalela inhlanhla kodwa sithwale eside ebungodi uyamthinza dokotela akwendele into yakho uthambe kahle. Ngoba Setfwalo nenebogogo bantu basidonse kabi kokhela. Yebo sawubona. Yebo baba. Okay, manje njalo ngisesebhizi buke ngithinze. Yebo baba. Setfwalo basidumisa kabi basinawo toilet nasofile indoda kodwa yahamba naye nemnikati wayo. Angeke ngithi mina adihambi kodwa nangabe lo mfulo wethu silima vele titawuhamba. Mina nje konke lenkunako lengu-achievile kuthi lokutawuhamba mangihambe emhlabeni ngoba ngiyathi sindawenza ini nani. Futhi kuthi umntu akhalwa ke wafa kulapho indodami. Futhi kuthi utawufa kulapho lona abatawufa utabe kufika isikhathi ukuthi afe. Nalokuthi ke bathi i-contract nani ukhetha wena. Mina nje bonke labethwele akhala engingabavete noma bathi ivete basho ukuthi nami ngithwele nawe nyalo indodami ithamba kahle ngakhile nalokho batawuchaza ukuthi kuthi lokho lokwenteka kokimi. Sikhuluma ngento yemali. Lo sinangabe imali awuyibona ukuthi uyendana awufika la ekhaya sikugeza sikusita indoda yakho ithambe kahle. Mhlambe emsebenzini bakuqoshile. Mhlambe emsebenzini kunemfulo ehluphako. Lo ngafuni ukuthi usebenze kahle. Lo muntu siyathi simcize. Noma nemfulo okuhluphako nje emhlabeni ufuna kumbenza wenyaka. Siza Dr. Cembe utakwendela. Into donke ethambe kahle. Mina ngitholakala nenombolo ngisho futhi ke ngitholakala ekhaya angisebenteli etigangeni noma kuphi. Angisho ukuthi laba abangasebenzele etigangeni abasebenzele etigangeni abasebenzi. Uthwala kwethu kwehlukene noma ke kulapha kwethu noma ke idloti lethu lihlukene ngoba ukhona idloti into lengafuni ukungena ekhaya ifuna vele uyiqashela. Ngoba nawe ingenisa ekhaya itawukhipha bonke abantu balakhaya ifuna ukubusa yodwa. Kunengane nami lengabe kusangaye nje abantu labanye ngive bangibuta ukuthi hey lo mngane wakho ulaphela ikuphi estanding cha. Ngiyamathi mina lento la ilanzile ayifuni ukuhlala ekhaya. Ekhaya unalo wakhile. Kodwa lento yakhe ayifuni ukuhlala ekhaya ihlala emcashweni. So bahlukene nabantu nomuntu ufuna sinawombona nje dokotela ajabulise ahambe ngemoto lebonakalako ubone ukuthi hayi indoda naye iphethe nemali yasebenza. Ngikhuluma nabantu abasibona mkhulu thina sesizamile imali ngihola kwamne 1000 ngifuna le mali yami ingeteke ngidakuniketa into mina. Noma silomuntu mkhulu umkama kangiva kahle angilalela kangihloniphi ngawena ukuthi le ntombi imini lo mkakho akulalele noma ufuna balamisa bayobabili bayebathathu nakuniketa into mina noma ufuna intombi ihambile sofuna ibuye yakwentela noma umsebenzi awuthole uyawuthola. Lesigubhu lesi ke bogogo lengikhuluma ngaso sinemandla kakhulu ngenyanga imali esiyakhako
nangabe usilanze kahle wasibhadalela kahle singakunikeza more than 100,000 kuleyo business lonayo. Sikhona ke lesincane manje ngize ngisivete nangabe lo muntu nje akasebenzi inhlobo ufuna yena ukuthi aphole ukuthi athole imali ngendlela lehlukile. Ngiyayenda nayo. Le bhodlela leli bogogo lilenzo lengathi ngemali lakhathi nkathi ngiyalifa. Na ufikile ngifike ngugade la lwemini ngisho ukuthi bita imali oyifunako bese sengiyakugada senguthi into ngale bhodlela. Dino tami ngencumbi yakhe bogogo mina egobela wami useMozambique. Ngikulanza khona letinye nabe ufikile la ekhaya ingekho ngisuka nawe ngiyokulanzela. Ngitholakala la elwandle mina la ngikhona khona. Shifu wami lo ngiphethe ngushifu babe ngamane mkhathi. La ngihlala khona kula elwandle. Dokotela utholakala khona onke malanga nangabe uyamfuna. Bese sengikhona naba labathi mkhulu thina sihlushwa ngitikoloshe ekhaya. Mkhulu thina sifuna kubethela ekhaya lakithi inkoda kithi tiyafa timbuti tinkukhu kude. Tidlu taphephuka. Uvala ukuthi kunemfulo walanzi into lekabi ufuna imfulo yokuyikhipha. Fonela Dr. Cembe utakusida. Mkhulu la ekhaya kunemfulo ngakhona ekuhamba uhamba nge-wheelchair. Bufakazi bami bakhona bomba abana bakhona kwesipikile ngabasida. Ngakusida. Mkhulu angimtholi umntwana. Ngifuna abantwana. Ngineminyaka lengikuthi angibatholi abantwana ngesifazane ngwesilisa. Fonela Dr. Cembe utakusida. Mkhulu emsebenzini bangiqoshile ngifuna ukubuyela. Ngakusida mina. Sebenza ufike ekhaya. Ecingweni angisasiko mina ngisasebenza ecingweni. Ngoba kunebana bese bathatha emathuba. Ngisebenzele esigodlweni ekhaya. Kwente kahle. Asha. Indlulisa. So bogogo ngikhona nanga umuthi ukhona ngidawuganje bafana bami batangigayela manje nanga lo muthi lona ngimuthi weNhlanhla ngimuthi okuguqula umuntu amphakamise isithunya sakhe sibe kahle. Leminye naye ayikhona lapha nayo ngiyihlanisa kahle ngimsite umuntu. Senayithi indlu tami letinkuluke. Lo thina mkhulu ngifuna Setfwalo lesimatima. Mhlambe ngina 25,000 rand, mhlambe ngina 50,000. Ngifuna lamlambo noma ngifuna ama-boys. Wotake misiwakhande nawe wabona sebenza kwentele lokufunako. Mkhulu ngithenga amakhumbi amayafa akafaka imali noma amakhondom ami noma amabhasi ami. Wotake Dr. Cembe sikhulume. Mkhulu insango yami ngiyayilima naseyivuthwe bese ishintsha ikhala bayebe yendele kwana lokho. Wotake nginkunikete indlu lungise imali esitawuvumelana ngayo ufike kimi ekhaya kuside uphumelele. Bogogo lonye lengakusho inombolo yami kusesengiyole kodwa nangabe ukhashana ufuna ukuhlola ecingweni cha uyangifonela 76183035 noma 79920698 ngikuhlolele nguside. Siyathokoza bogogo omkhulu.